Dapat yung lagyo na ka-juts na mo, ne? Hello guys, I'm Yula. Kaya ko lang iniring Kapampangan Vloggers dahil ating kaming challenge. Kitnahan nila yung social media friends di kayong Vlogs You Love, The Millennial Filipina, ang Kim Santiago Facebook account. Kung natin masanting linggawan para challenge, bakit maginan kaming bonding, ang bakit rin natin kayong Alben habang atsu kayo kayong Balayo. So, dening games na rin apin deng pilot episodes mi, kami rin Kapampangan Vloggers. Malambat-lambat na kami makikilala, ikaming atlo, kaya ba kami king Kapampangan content creators and aisipan ni mi na gawa kaming grupo mi, kayong kalub na ning grupo ming KCC. So, since kami rin Tres Marias na ning grupo, paligwan mi ang sarili ming Kapampangan Vlog Girls. Gaslaw mga Kim? Hello guys! At tuna kami na naman kami Kapampangan Vlog Girls Edition. At nung nakakit yung laring lupa mi, nagdinis na yata Kim, na ating kami pang lipstick kasi have I ever have? Have I ever have? Never have I ever kami nandin. Kaya kung buri nga pa nalabitang video, munta kayo mo kayong channel ng Sia Cardino or kayong The Millennial Filipina channel. Nga ni naman, ako naman, turn ko naman ini. So, inggawan mi, mag Dax or Jutes challenge kami. So, mamaya kong picture daring Kapampangan content creators and hulaan damo rin kaya beko at mamaya ang poya ko, hulaan mi lang mo nung Dax ya ba or Jutes ya. Ne! Okay ta ka rin. Nangasabi mo keto. Kahit ako kayo na mature tangan guys, so 18 pataas lang po ang pwede manood dito. Ya. Ra. Na. Pati ka sagot tita, di ba? Aguli. Ikaw malalawi, takpan niya pa. Ano mo yan? Makakala na ka mo? Rog! Nayang hulayo. Dax or Jutes? Rog! Dax or Jutes? Sia? Yakob. Feeling ko kay, Dax. Dax? Pangalan di kami masalese, oh. Sagot ka pa, anong Dax or Jutes? Dax. O, ikaw, Kim? Lang ko na mo, pakalawin yan. Ay, gano'n. Pangalan mo. Dax yan. Dax di ba Kim? Kasi the way, magpalo na. Wala na mo, ha? Sure yung confident na eh. Sure yung confident. Sure yung Dax. Tingmala na maragul yun. Wow. Ako. Itang battle na. Itang battle na ano. Makabayo gamot. Ang kurang pata na makakailangan sa mga. Naman makita rin gamat to. Nakakit mo rin gamat. Ay, kayi! Okay, oiling ko tang. Dax or Jutes yabang atawo or ex-girlfriend i-Rog. So, tutupin. Dax na siguro na kasi itsura yung mapanikwa, oh. So, Dax na yung girlfriend ne. Hanggang anak niya pa, Dax yung girlfriend i-Rog. Feeling tamo muna, Dax yung girlfriend. Pero para kaya kami may tag. Kanya, makasalikot yan. Kasi kaya eh. Kasi kaya natin COVID, so mag-prepare yan. Juts yan, kasi kaya eh. Ano? The way na magganyan niya, Yula. Ang malati niyo daliri. Malati yan kay finger. Ay, makanya mo, makabaya pa yata yung kako yan. Lanwin ka! Ating ka naman! Alam mo, pero... Bricks, Dax siya ba boses or Jutes yamu? Yung pa yung Dax. Jutes yamu kasi kaya. Tikpaning asbok na oh. Wow. Juts yan boses. Kaya meron na yung bricks. Kapag kaya yung bricks. Makanya. Siguro ali, May kami. Jutes yamu boses kasi makatakap yun. Pero nung lakumit ang mask na, Dax siya boses. What? Pero, kaya bekan may ayuda yung bricks. Akin siguro yan eh. Ligtas. Ay, nini. Ay, ni. Pin. Dax or Jutes? Dax ban? Yako Juts. Kaya, yan yan. Juts. Ika Kim. Kulot ya, ika Kim, Dax. Kaya ko siguro kay. Payat ya kasi eh, na siguro Dax. Pagpayat Dax ya. Kung it depends. Okay. Dax ya ba or Jutes in imagination ng Vin? Dax yapi. Kaya, meto nga karing talented, karing KCC ni. Dax yapin. Dax ya. Sayak, black height. Nini. Ay, dudes. Napalagay yun. Ikaw ba, Kim?
Kaya ako. Ano kaya? Mula ba tayo pa? Mami, lang tayo pa. Lan tayo. Len tayo. Oh. Ano ito? Ganda. Ano po ito? Apo! Basta yan ako kumikopya na. Awa, masan tingin kayo na na. Ating kayo, inyo, ating kayo. Ating bulong keng dalan. Ela may linis. Nag-ready yata yung dudes. Oh. Nandiyan talaga ng picturata. Pagandaan ng ko tangay ni. Oh, sige, answer kayo pa. Answer mo. Feeling ko kay. Hindi ako tao dito muna. Tapos mo na yung bagya. Dito yung Tas focus na. tas sayang pagya, aguli, oh. Ano? Feeling ko kay. Nano? Jutes. Ikaw, Kim. Jutes yari. Kaya mo rin kung kano. Wow. So, ikaw. Sobra yung kain na yan. Sobra yung t-shirt na. Sobra yung may kakain. Sigurado kayo, jutsi mo. Uy ka tita, wari. Sure kayo? Baladak siya. Baladak siya. Kaya ka, Dax. Kaya, ingkot. Wag ating pom. Ingkotang. Sabi na ning foam. Dax or juts ya ba ing pitugtura ng dugs? Kaya balo eh. Dax, ay Jutes niya ba? Kuya Dudes, yung pinagturan ko. Oo nga, sagutin ko nga kami. Sagutin Pero, metong may balita mo, maka-foam yun. Alam mo, karakala na followers na 250,000. Oy, Kuya Dugs, naka-foam ka na kasi marami ka ng followers. Kaya yan. Dax yung si Marcel. Dax yun. Matin yun eh. Mano? Oh, nung sipatan mewo, si Dax yun. Dax, laba ring mikaburi. O juts lamo ring mikaburi kan Jericho. Dax lang eh. Oh, kasi mabait ya, God-fearing ya. Dax yun, Dax. Dax yun. Dax yan? Parang kuya na wala. Dax ya ba? Or juts ing pasensya na king kayang girlfriend. Dax ya, Oo, pin Dax na ya, mo. pin. Dax ya. Isang mainis ne kayong girlfriend na magtimpiya, lulwala ring uyat na. Naniragyo. Dax ya ba? Or juts ing kayang hype? Apong sa likod ne. Sa likod ne. Makalukluk ya kasi sa likod ning height na ne. Kung may grupo yung Dax, try next to five. Awa, inabit na lang. Nice shot. Ito yan. I like the combination of the color and the... Wow. Yeah. And the setting. Jutes, mga kapal niya kay Kili. Nano ing relation na ning Kili. botang mabuhok ya, juts ya. Kaya, Dax yun, Dax. Dax yun. Ika, Dax kayo. Dax Dax. or juts? Ano yun? Dax or juts lab, yaba, ing kayang makeup brushes. Oh, Dax. Dax la. Lay mo yo, Bando. kain na pa mo. Galing na, ne? Wow, nang kagaling oh. Kasi kinaininigawan niya hindi kanyang kasagsagan na ning Buknoy Glamour. Yang binash na yung Buknoy ring tricycle. Pinapa na. Wow. Katabaya yan. Dax Jutes. Jutes. Juts! Dax or juts, yabang mga nasi. Ay, Dax! Dax yun dapat. Dax yan dapat. May kamali kayo. Next, lagyo na. Jansel, ya kano lagyo. Dax or juts? Dax or, nung ilang nandin, Dax or juts ya magnasi, ini, Dax or juts ya bang mag-ulam. Si Jansel. Juts muna eh, mag-diet ya. Dax yun. Ika, Ang Kim. aking mga kaya. Nanong kakakit mo? Dax. Dax. Walis nung magaya. Mag-picture yun. Dax yun. Pakibusan na yata? Dax or juts, ya ba ing marine na? Or was? Char. Dax yung marine. Dax yung marine. That means, Try type yan. Alam mo, kakaining lupa na oh, sa likod na eh. Marama rin na yun. Oy ni! Kain ni, malapit ka rin puso tayo ni. Dax or juts? Jutes. Dax or juts laba? Ring mata, naning pengari na. Well, tsura pin juts lamo kasi singkit ya mo. Eh, may itong yung picture? Bab? Ika, Yan Kim. yan, Jutes. Juts. Bakit na yan yung keke? Chester Jutes. Dax or juts, yaba ing ikwa ng medal, anyang malatiya pa. Jutes lang. Kaya yaman lulub na eh. Ayan, lulub eskwela. Wow, eh, Late malulog. ka na absent. Para yung absent. Oy, ni! Ay, Jutes. Jello. Jutes. Alang super Jutes. Was! Was yung kaya was. Naligyan ka, Kim. Jutes. Okay, juts. Ala nang kutang juts yan talaga. All size. Ala nang kutang juts yan talaga yung ka-jukes. dapat yung lagyo na ka-juts na mo, eh.
Oy, kajukans, palitan mo na yung lagyo mo, gawan mo na yung kajuts. Nga na daling vloggers. Dax or Dax juts? yan. Dax? Dax. Dax. Dax, yaba pera or juts? Dax? Siyempre. Teacher ya, teacher. Dax ya pera. Joke for, Joke. Juts. Juts. Juts kasi tatala ng camera. Yan naman yung na joke. Tapos ikaw ka, joke siya. Dax or juts yaba, reng orderan na Shopee. Salamat Shopee. Eh, mama, order. Aliyan, order. Super juts. Oy ni. Ay, Dax yun? Dax. 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 Ako. Yan yung bungus lupa. Ay, Ala, pala dyan. ba, no? Dax or juts, laba rin kayang nunal. Ay, Juts lang. Dax la! Ating umigit post na, Dax la kanu, ano? Oh, connect the dots nga na po. Oh. Dax la. Awan na. Dana. Vicky. Nanoy, yung kaya mo da? Sige. Joke. Poy, Vicky! Boy, Vicky. So guys, apin dareta na yung episode yan minala kung Dax or Jutes laba rin kay katamong abing content creator. So, ikay palagay yung Dax laba or Jutes. Disclaimer, don't judge the book by its cover nga dapin. E danggang penyabi mi nga rin ni alalang ang pawang katotohanan. Kathang isip lamang. Metong may peka sure me. Jutesing kang kajukans. So ita, see you again on our next vlog. Ikita mo ulit kayong page ng The Millennial Filipina or Sia Cardinio ang po kang Kim Santiago. And ita, kang susunod na vlog at na kami na naman gawan. Pananayan nyo kami. Bye-bye!